is a historic decision miani Bobagra Deputy CM post create khaimano I welcome it mokuno ব্যক্তি বিশেষ তিবাগি পোস্ট ক্রিয়েট খাইজাক মানিয়ে মচিনি এডিসি হাফাঙ্গো আগি কোনো ডেপুটি সিএম নি পোস্ট করে जों भाइमानि उलो मो पोस्ट न क्रिएट खालायखे क्रिएशन नि मीनिंग अमनो एग्जीक्यूटिव कमिटी न तेबो स्ट्रंग खालायनो तेबो मीनिंगफुल खालायनो बुइनियार रग बुसंनुगो निनि बरो टेरिटोरियल काउंसिल रगो बरो नारखे चेंगफुरु निसिमिसे डेपुटी चीफ आ पोस्ट न बरक तनिको चिनि अरो आगि 35 इयर्स जरा तंगै थांनाय रग बरक तांगि खलायलिया जों सिया However, mo post creation ni bisingte executive committee ni strength ebong bini meaning tebo srai inghai. Kebo song na jao mo kuno ek byakti no oro rehabilitate khainan bagi khlaijago kintu no oro changjara EM CM tongnai rok chung to lifelong yahai. We'll go and some group of people will come borbo occupy khlaine hai. Mo to osbai thagya mono governor house or horjag nai money power and function defined claizak nai bini bagai tinini mo press ni bisingte ang bubagrani naharmung ebong bini thoughtful idea no hambai yaparo tei bochini edc hafang kaham gai samung tangmanani ya prisamani bakhago omo nukja goiche and also jnia norbukhana Biplab Kumar Devji chini Mukhyamantri bai jeng secretary to thangmalaikha CM to Maharaj to jeng bahai gai chini dafani borong bagai samung tangnani boro chini kasujak mungrok tong aborong tei jeng sakaiche oro empowerment ni issue tong bahai klai empowerment renani rajya sarkar boro chini fund rok kasui tong gap minimize khlainani TCS officer rokno jengno rohornani mokok rokno jengnia srai ke hafangni CM bai salaike bobo jengno sahojogita khainani kogla rakhaise and accordingly we are sending 3 letters today to the state government tei kaisa kok jeng sanan mujungo kebo hoitoba chongna je tabu boro ADC no se strengthen khainani kok wansugo Greater Tipralen ni kokbok pogi thaga. Jeng srai ke sanan mujungo Tipramotha stands only for Greater Tipralen. Every rank and file chini Tipramotha ni joto workers, leaders, warriors we are committed and dedicated only for Tipralen. ADC no strengthen khaimani kok omoya je Greater Tipralen no pogi jeng omono khlai. Sengno jara kebengnan bagai beser busur rutuk tongnai takuk songno mas hau norogbo Tipramothani mo naharmu Greater Tipralen ni chobao phai join khlaidi tebu strengthen khlaidi bubagrano login hambai